Any opeso huni ye. Na edru the People's Parliament dia any o say ye ni eje mama wo. Mo fidie no enda max 89.7 FM dani de nyina. Ne free juada ekopem efiada die. Nyasam ketwa kura akoso ya ho ye de. Ini anyame adom na nzo e. Anyame adom boko. Anopai watimi adididie ana wo kire yam kom. Ade enhedan chin ye. Yo. Ene ade enche dia yen ni kan enko yenya ye papa ya ade nyina. Pastor Salasi Ade ni din dia ya na ye mede pa. Ye ni kan enko ne ho na eja. Yene no enkodi kasubom no omoa ye ne mfa aseda segment no ensom yetiefo ene yahwefo ewo max 89.7 FM ebusunya Pastor Salasi Adey won wo gire mu se opening pa hwempremu asiedu edema Apostolic Empowerment Ministry enti yewura aye ready anase nyame nipa aye ready a na ye manache emana kwaba mframbra max 89.7 FM no fasida segment no entoato asomaye. Pastor ye mwache mu akwaba de ba max 89.7 FM. Oh, that's the part nyame nyame amade pa achiye biom. Amen. Odie prona maye asidanko ani edema no. Nokwasem. Nyame shamo wodwuma pa mu diso ema omanga na nyira. Yenso ye da sepa na anopai die na mepese me hu se wapomu te sen ho ye de nyame adom de ya kasi nyame adom na emu odru pa it is by the grace adom ni ne humobro ena ye nyina ye tiasia no pai enti adom ni nti ye hoye adom ni nti nyame ahwe ye hoye mo na anopai die esere wo papa ya ba wo nchen se obi a waboto obi a no raho na wode na fidie ato max 89.7 FM anopai enkranhye sembe na wode ma no ni Ghana fo nyina. Oh ya da nyame asese wa me akwanya ye na anopai nyame asem wo Psalm 118 verse 24 said this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. And that day, eda unyankopon kasa na ayeda no. Bible said unyame ono na ofisa emre ene na emre ene na ewo enda ewo nyame some the times and seasons no unyankopon sam. Enti say unyame ebie kwan na ene adepa chew moja edi efrusta ni tekemada bodwumu a na aseda kese ena odi be mo yankopon na we say otiasia na there is hope for the future enti ena dey obi bia wotie ye no me pese me show Christ say onyankopon eno ho o si enemi enanya me ye the Lord made this day onyankopon na abo ene day ono no de ache ye ne enti say bibia ye de ase be nyina ema no na whatever our family me pese and let me show Christ if I want to as a Ferrari so say yankopon and wa and then up to now we would da for that say no ma pop be bre e wo wanim and fa wo no ma wo fam and fa wo be a wo dru abrabom and fa wo no ma ayedin ugusoa e wo didie e wo yankopon mu a yankopon ebe ye di aka nyina ma we say na no pe bi awo ukanya me asem on Deuteronomy 31 verse 6 or say do not fear the road ahead or God walks with you, his hand guides you and his grace will sustain you through every trial. Intimidation Christ and Deuteronomy 31 verse 6 said the bia ukobi onyare and eko said the ufemu bia onyame ebe you afimu. David said, yet do I go through the valleys of the shadows of death, I'll fear no evil, for thou art with me.
Don't lose the consciousness. Remember already say Unyankopon and then on and that is the Sunday in America. Say how Unyankopon the pillar of cloud, pillar of fire. Just do the clouds. So these are when him, and it was a sign.